This program is proudly sponsored by CJ Multimedia. We are the masters. Father, you there? I was here for Senior Dami Catcheremono, and not the edition, and a surprise from Kokra. Eh? Young Raddy. Ubiba. Wabo. Yes, Nami dipira unami, midiwaika. Nami dipira papa, midiwasidaka. Nami dipira unami, midiwaika. Nami dipira papa. Samirani waya mamia, esiani kajenya sida. Samirani waya mamia, sikani jitentu mintuya. Samuja waya. In fact, my food. This is my food. So many years. Yeah. Now, I say, oh, secret to go. And then maybe so. Okay. I said, oh, need that. So many years, sir. Me nimuno. Me huno. Sana here. I say, Avram Ben Moshe. Just say, Avram, the financial teacher, on the wire, no. Why to sell? Broken heart and so. Not to sala. Yeah, although net to say, Yamigo Swish and crown on here. Yamiad, Everything in our way. Oh, nay, that's set on suffer or buy. It's better Experiences in life. Yeah. My money, Hununsi, many adaho. Ini pebia ewo experience ewa brabum anasena brabum and woni be share o life experience the wo deep on person be nyinara pomodia na oni en share the edi kan be e free ene amine busuya school awko kan nyina boni nyina tofa na afeye nko that's very mama fast akwenya so encha kwa hefo gina Joseph Mensah me kusase ni me free Zebila Upper East region. Been so asante ni. David. Yeah, we mo asante mem. Oh. Me free. Me kusase ni. Okay. Me ma me papa gina kusase. Ti ye wo no ye free Zebila Bad ye wo me wo. Kro bi di anwa futu. Me wo nyina hene side. Okay. Ko Bebiani road. Yeah. Anwa futu ho no me ye kura ba ko pass. Eti be 7 years and I'm to free ho ebetena krobi di agogo so eti agogo so na me nyini wie JHS me wie JHS na me beto aso do kumase be ye mesi okay but ne ma me free e krase ana agogo so se me ba nyina hi e ba kumase no me vision ni nyina na me hwe nyina me tonyo e ya chede a e wo ho a chese baby a convention I say programs ahodo amafo de me program eti me hu se e wo se me hwe se mani so ade hunu no bebe okay eno na ma me de ba kumase ti besua amazing se be ya menya baby atena ena me de achieve me vision sanity Joe we dey now fa kwan be na fa so nya wonum but that's every time nyum bia ne kwanya nya me fa so de mame me nye type I say me pese me tworo nyum nti ma fa book me ko tena se a tworo nyum okay abribia ni mo ade ye ti say ye enigye bra nya me de enigye dwom na bra me okay say ya reho bra o de reho nyum na bra me eti bi ho no ma ye ti wodi nkomo ya ebetimi a drop ti e drop ya me wie ne me ya first na me use tape nam dey record it but then phone me record we are bi wa dey nitimi free kokra okay me so kra bi wa me nkai kra se me bo me kwa akobo recording neti ba wo ho no ma na dey na sign a drop it back nti na ye say hu ni say e ya dey a ebeboa na matena se aye ho bi wa me dana
ma so da na bia be gina program ase tonwom tonwom mani beti no na makai se enwom na meto program ase no enwom foforo a obi ante da ti na masan afa recorder na mato na ma record okay sanete bi obi afutu asem bi esi obi abrabo o ka kire me no ebe wie na ada nanyo sana me enwom chone you are blessed over industry music industry how many years in here me dey album by the 22 years 22 years yeah wow my first album and to me I hate it okay and over me ato am I ni o say when it does what sa wu ni awonye no jayo sun ni ara woidi ka tre no be ama fi se ni oti umu no also sin your warriors o ka tre no be sa nyom no me record we me elder bi na boa me okay me am ye record ni we na elder na boa me ye posters there the friend elder nyai aso na e de jom ne bai onye producer no ye amazing because of some me ne ye adwuma na ohun ne wo me munti no na papa no was zeal be say obaboa me ama adwum na tumi aba abonti but ye lunch ni we ya sa week na mu ne yere ya record that confanochi e ka ye boy we ada ko bisa se papa ye coin me and as adwum ne kawa ye bon stations me do Ash FM na Fox FM but be 2 weeks no me die oh so what but no buy no mama mabema mu na me start say me say ko studio akọ ye foforo me record album ni nyina wie me frɛ adwuma e ba fie me ko prayer center program bi wo afija ase asokore ena nya me de Anadwo Bogya ma na ma record album ni nyina wie okay eno year ben no 2001 oh okay yeah 2002 and 2001 number oh okay eti message ne drop e wo no ni Tuesday me saboa elder bi so Thanos elder Safo me call here one also the same message na no so the year adwuma wow ne elder Godfred the year adwuma Friday no obi a won baby we asokore we wo Thanos one cry yes Tuesday ne me do a message na the by pepper ni pa fiefo ne netamfo wow ti papa ne wie na Anadwo Bogya asi papa ne kasa nyina ne wo ne Chokakra ma ya senya mi adaruma anka media kama yedeni senya radio adaruma anka media kama wo senya oje mi adaruma anka masai Anadwo Bogya kaibom munyuma nyina yekwa minina na kona ba sengit minina ne bomu didie mesuma se minina na eche nanso onu ana no yeme baby anya me de o kam ye no hu ama me enu ntimi ntini ya ni oya mi onu ono hye mi nkuran enu ntimi uno wa ye no makoko ne kone okwati fi wo ko hunu si onu na wa ba ha so wa ba na fo baby sa sa no mo che kam ye de anka me de ho sa so dim to anka me di akọ na mbo de o de di masa mami munyuma nyina ra yakwa Anadwo Bogya kaibom bom kaibom bom kaibom munyuma nyina ra yakwa amedi ho ya ni one in kesen ka o ma me a future oni wa for man ko wa for man nye video wa me voice said o voice pa me yeah patron next time for me next album and yes I was so Papa yanko and no free ho na nyum ban bi ne bai Anadwo Bogya bai china me de ene na me so chira mesre bai onyame na ni umanyina no woni mi ansa na ya wo me sene na misua ochina bi masirio sene na nye ya mamia ochina ebe ye ya mami sene ina seme unu so amia ochina me unso ti onyame omo osumu aduane a ni remfiri aboantatia no also sene was na dey tin na nyame rebe say nyame ni remfiri wo obama usui adane usiri jo ewie mu nye nyame sachre nenti mi mama bamu muda
I know you because you no bana say me uye padia me wadi. Ebo mesunko. Na mi sadiarada. Ocha sunyamino obecha manaso. Erade. Joseph Mensah. Misha wate. Erade shows. Na wonyum bi pa chese sa anyum ne die. Enye sa anyum na nka bi anka mente ase. O se enkechi mami debiarada. Niyami wi. Nayas. Ni na bekoleyo. So penesi. I'm for my adina. Nsi obi beto. I'm for my mirror. Semeka challenges am afemo. Music ministry man na say me ministry mo anode. Ana wankasa wa brabo Ma brabo mo. Anadwo Bogya na emihia wa Anadwo Bogya mo no. Se eyobia konsi asori dem bi. Because Anadwo Bogya baaye no. Me Pentecost. Okay. Anadwo Bogya baaye within 3 months na nyom na hit the whole. Minka say the whole. Yeah, and 3 months ago. Yeah. Na ne Easter ye call Easter convention na ye frɛ ye de medin ko ese metonyo nipa be kana be 10,000 pack kese ayema. Wow. Ye be frɛ Joseph Mensah ne obo Anadwo Bogya no na nipa ni nyina soro ye be hwe nipa oh my goodness. Me gi microphone say nya me adaruma so for MC friend Uso Abuaje. Okay. Sorry, Pentecost for ya there wa doma bi. Say e person obi atena se na e bo. Pega doma ne kran anyum wo yanto a yanto ofia. Oh my goodness. Ti na patana si obi atena se. Na ni pa ehwe na eme be ye. Say me jai the microphone ama. Ana say and I'm a page anyum be anyum na drop it. A drop it and I say, yeah, me 1 century ne. Ma similie. Ma ta fuemu. Ma wona mi wunu. Say we ready. Na wa bua me. Anyum we nya menyum. Okay. But page aye no. Yes, Anadwo Bogya no ma me nto convention. Na say page no. Na me on konko this adwum drop it. I know the Pentecost for so forth na ase. But I could tell you Anadwo Bogya. Okay. Me to sign him na 5 minutes. Me see from no elders in the Dimrika na eba. Joe kan wakoma to yem. Joe kan wakoma to yem. Me nya bi no mo ka chem say Joe jaya sorry no. Say me obi aka me jaya sorry because baby a matna nyame de adom a chede adom me ma de asoma sorry no before say me ba out me sorry am akwa Pentecost from 9 years na I'm starting sorry. Okay. My say ye ka say obi abo sorry a me Mabua Church of Pentecost. Oh. You know in district local say tete bedu Kumase local say tete yentua yenka but ye adwuma ne say ye nyame dwuma. Oh. Na say me mpagya aba na me sofo. Wo be ko atia me sa akwa we so a. Na nyo no nko a. From another program what another program what team na eno apostle ayira kwa na yere Kristoni na akobɔ nyuma Anadwo Bogya. Hey. Na me hu ba bi a ade ani free. At that time na chama poku nyina na ye. Okay. Chama. Chiri na mbe hu say ade ani from chama poku nyina. No mo se omombra nyomo no. Eti me pagya ye bedu na nyina no. Pentecost say be a district bi na de me program a ye nkurase. Na me one because the Pentecost for the years so mo de just say one money Christo dey. Mama can be job Pentecost na dey bon sembo mpai ba. Oh yes. Yeah. Pentecost nkurase near the abomba tenase yekumi atamfo. Kokwa asem pa. Yeah. One man church adoso bebrebe Pentecost na man ba. Ya na e kire pan e fa so te asori. Yeah. E na amanfo osua. Abayisem nyina anansa Pentecost maybe atwam na akobia so okwa abefo asori. But afede book ba mu no bebre no fede hu say chese kaswa
And I'm a sorry. Chamapoku nyina wie ni the Juma cry musicians, the whole Ghana musicians, that's all the musicians. A share for retreat. Okay. 3 days. The third day no. Chamapoku nyina tufu ofo bapa Christi jira no adi na tema no afa we no adi na tema no afa mpon no adi na tema nya go funa anya sereba Kristo ni ko banyu ase nyumbo ye anyum di atema na obesi tisi Anadwo Bogya so. Ensuo bro I say bro. Bijana ni suo nam left and right. We are na me da o ma se. Oh. Eti Anadwo Bogya ye nyuma me be share problems. Problems and be share e bi nso wo mu ye say producer na nkasa ono produce nyum no confusion ni be yes she sad any fret fini anafo the producer no adwuma wura na nkasa wo US e na ni nua wo Ghana wo mo kabo me ye adwuma no me nim ne e ba ye omo so ntokwada omo ntam gidigidi wo sika sem eti wa bonyum wo ma hete wa nkasa no wo number na TV so no obi ahu dia invite to program ana o producers na e no ye adwuma omo so ko enti obi kura permit the my programmer onya access to me jo abre enti efia me team na me da toilet and bath ena o man fa anye ena da ho enum na me da sorry them be 6 years what ansana menwum ne ba out no na ma rent sada na ma rent na no kra na na ma rent wo na fofo a wo no mo nam digare ne aduane se obi ahu so ayeye oba wo nchen a still a wo ntumi nto aduane bi e ma ne ti ni yese wo se utiri mo odai ya bi di betua light be kra na menya ti mi free asori da ho bafie na me te se obi ne me kasa na waka kira me se hwe wadwen ye wo se me jawa na me ye nyame a me hunu ma nyina wo mra wo ye bogya tow da wo na yem no na minimu minim ne amede wo beye memma we nka wo nhye bibie ma no ane na me so kira bese it's bebre na yeah se say wo nwum tum te say wo career na nkasa se say ye te say yeah on say nwuma dwuma no wo de wo ho to dwuma no so 100% wa we ho be kire okay because ya kodu ya betena oman bia ya nwene ya creative act no na edisika beba eti say wo de ho to industry so 100% ho be kire eti me ya adwuma foforo me tom bread oh okay eka enwuma no ho okay we starting bread oh me started bread to be 3 years oh okay wow yeah 2020 mo now started yeah after lockdown I'm starting oh okay after lockdown I'm starting na me ade bi a me so no me bo ho mpa na nyame yi kire me de me nsa so mu a na ye because na aho kire ba ne me wo shop o KJT a okay distribute movies na ye bi bubu KJT a ye bubu KJT a no me dan a mesi na fe ne de beto de ani dia ho ayede timi dan a mesi na me koton dan na me di be wura heba me classmate bi a friend amoche one Dr. Kwekwotin na ye adwuma ti ono kire me se heba na ye na me nimu haban so kakra okay ti me kika bi bo my co food and drugs board no mo de number de mai and best start promotion and then sika 6 months ni nyina akoshe ti na fe ayeden na nipa de beto de na de krai dabi but me kashe nyame ani mo nyam se edru ne adin na ni da so sa na nyame abie kwan foforo de ama ti enum na me bo mpa na ma betena kronom me sorry gina kwan ho na traffic ache traffic ne che from anopa to anwumre na me bi sa me say dan na metimi de traffic yaye na me te say pe ovin pe kwan ho ha ba bia na to pan no ye beto ti eno na me hu say na me kopa bi wo me kopa place e wo kokoben me nya store ni we me ye say me ko tua aka no me duru ona bandex e de ne bana abo ono so eye no ono no oye no toe boot oh okay toe boot na ono yeah me kai no mo jinja enti me ya ma say me call traffic enti me duru ho na ne de no bo na me jai because then ebe ye papa say
ye nyina nso e one industry e ben ye papa say mabeto say me bra e ton ade wa aduane kro na me se me di ne de ba be si nchen na on start impo e na me jai timbedru krono me gina me shop wa na me dwana mo se ye twene o ma free shop bim na mu ayehwe na me si for call na me ko bisa store na se mo de rent na na say hi e na me siska say ne kura me entimi ntua ne nyina mame 3 months me tua oka o se bra dwodwuma de be 3 months me tua na me se me tua e na me de ska no so oje 50,000 na me kura 30,000 na me de man ovin because first car we afei that week na we are inviting me program now inviting me ko program on charge that week ni ska me nyaye no na me timi aye ovin 7,000 wow 80 and I'm the started bread no enenne se se kra krom de me jai e ho no aye water kenko oh okay the second for side and kasa na yeah traffic light na se wa oh okay nshira FM opposite to be opposite to bia yeah to me bread and the Ivan bread yeah me din na me kabo mo de so I like chove and ye Joe na tese na wo kan de enyum to ne boa because when you sika si dan with me the year near market nketa e be do ahokyere bre mu ti to enyum to me kase producer no to kwa mom mi ru ntam anke du dru ba bi fa o yeah me kase enyum to am me na me boa because enam edwum so ma metumi kejeti store make am my rent me toy oh okay yes betimi de menua akwabrochire timi de betimi esidan maame na me free kura na se no na e bamboo dan na edem obe bre ya be rent yenso na toilet and bath I mean na nka yense se nipa dem kona me kona eti menya Anadwo Bogya sika kakra bae na na me se no obi kura ka so obehwe me kura ba bia maame mote ya anyway na because 4 bedrooms Mensah what say we worry 70 say wabra bom etisen my ho no kakra bi time nti ma worry sem obi baby say ase ye hu na waware foforo e bi bisa so waware me no my wife na me ne wo ho no ye ni obi enti Magdalena yeah ye ni obi enti oba ma ware ni say e de Philippa Nkroma oh yeah it says Philippa baby I will be here why I mean shop bibia ekoso me pese me dom su kakra be 2 seconds e ba na say oni mega because oni mega dey na say mfama mfa mo ntem kura o utu anu wati mo no so tu a ase na odo no ye tight pa e ba na say ensem bebre ye ni wa ye nya atamfo what does it ye ni wa because of nkola say ye atamfo we nso a ye nyina no ebeda internet afebo forever yeah nkola no ba benyini om ba be ready but me mpese ebe say joke can say na joke can say and o say no emfa mo bi ama bia ma ne ngo a enkola ne bisa firi o ma me wa ne on be ka de o be ka kire o mo okay se na o mo pe no o mo betumi afa de me ka kire o mo no se na o mo pe no o mo betumi afa sa na mpese me mpese me nsem no ebetina social media okay nyame sha but say woni ne ntam e cool then header yenya namfo menene wo ma nti but apart from that day me mpese ebesa ko create problem for bia adenti yes say woni oba na say be ma motena na mogya yamba ya atamfo ana yeah it depends on ya kwan ade ne fast okay sene ebesi aye no be bo wa ma ya namfo say adena ya ye nhwe nkola ne dachi nkola no de wo mo baby what do I say nkola no de wo mo baby say oba ne be ma say relationship ekate ne dru baby kwa na mbe tight bebra wan hwe ya oba no ne side obenya problem also be ma no also side obenya problem because we you grab it to me aka say aina ofefe ododo ade ne o sape obi ma na niema wo sha no eyentiase yes eyentiase but niema emfa moa obi di ye wa enya wo de no emfa nya wo nua me ade a se me yire oya me kasa ho me pese me nya sa ma ne kasa tie bia na
Ebi ana me hu se bi ana ex ni na oni ni di nkoma enha me but ebi ono wontimi. Okay. What you say? Okay, but otimi ni nkola ne kasa tem bi ope eni ade. Yeah, otimi ni ope say enka obetete nkola no but oba na ampene. Oso ompene ma oba afoforo hwe ne ma. Enti se nkola ne we. Enti nkola no ono waje nkola de omakoma ne maame. But o was certain be a otimi ko hwe wo nkola no. Yeah, me person call 24/7 I make but push me. No sika o ma sede bia na me ye no true mobile money mo. Chai bibia manya me wate. Yeah, me jam a because on say ben person me bobo so bebre baby e ko ne na me ye bia no. Ebisi na ka me wo access sen kwala na tena me nchen. But set me open no na ya ma no. Eye margin. Yeah. Chai bibia wate. Yeah. Nkola ne na ye tete bia ne nkola no 10 12 ma ho be 10 years. Wo dey just 8 years. 8 years coming no. Because me Nayas na studio. No kind. Jai bibia because of nkola nti. Yeah. Jo. E dey na ba industry mu bi dia ye wo pa. Wo re intimi feeder. Ana say bia wankasa wa brabo mu. Dia ye wo pa. Nayas me ye nipa bia obi ya made a na ye me ya. Achakra ye 1 week na me refi. Okay. Niama bebre na sisi efasi kasem bia ofa na adwuma krono babrante ba ko ya sori ba owi a me si dan toka ma ne nua yeah toka ma ne nua ma na twi even masekra na e ma police for che me so ma ne nko me ni sa problem no ade e be ha me say me nkwa be free Mensah sister ye woni ma bebre wo ho a eba na e free won sa wo de sesa won nkwa me kai say me to Lexus 4-wheel drive okay car ni di 3 months e wo yesem ni konya has that Jesus ka emwo ya be tarist yeso se me anto sa car na ka me to saloon car bi ketwa bi a se me e nyina ye wu me di buy 500 million essa yankwa what I say enti nsem bi ni ma bi o esi wa mabrabo ma me fa ne se e bi a amasa nkenje ni pada se ni o hwa me ha on se market da ho ya market da oh okay ya tackle manajo wo men se kan what I say but say nyame da so kura me a then na sombo sene saade I'm say me tena say na ka say sane wotie sa na wotie toda mitimi ko gina hwem bisa me ho say na me kura nyame say na we ye me say na bo me fa ye because me come age a chewa we nyini so katre me ka chewa we nyini katre me ko 50s oh na no me no obi jo say we 37 so be das why sure so what I say nyoma bebre na ye fem yeah ka bo me wo kejetia ka na hwehwe nyina yigu fom ne light nyina aboboy but me it is a wo jini o me nsem ma japa de free me nsem eno de sister fako una we jo nyame nsha wate nsha ensem ayaka nyina bone tofa na famaye na me ka a kire adofo ehwe nyina ne se wo nkwa wo wade enti me ye adoma chede ba akwa nyame de akura me a me bo modi se me kura mu yie no me hye nkuran emma ne esi na emu wabem se wan hwe ya na ebeto ana ne ato wabrabo mu no ebetumi am waka wono adu ebetumi am waya wabodam but se wuyi wadwini free so na aka se ne nyame opesa wo de me ye ne fa me ya nyame de animbiase beda na anim nyame de ahyew adwumi a wo de abai se ye pebi a ehemfa na ye bi adwumi a de abai no o pebi a ukọ online stores ni nyina Amazon ni ekeka ni na obenya bi and afei my YouTube channel Joseph Mensah TV okay Joseph Mensah TV and our Facebook no Joseph Mensah okay and afei TikTok no Joseph Mensah GH okay enti emu ba bia okay fa wo telephone number to just say bread in ebi obi so to be cotton and then do na maya pedwuma yi ha se na be ada bo se akasa kra no me de meat pie bi ebe kan
Oh. The baby will be out to me. So your wedding engagement part just be bia. Okay. It's a Upebia cotton so oba. Yebe maubi. Okay. A bidding di jane. We are crom for now ba. Me would di jane cram babecho. Baby of the cobia me babecho. Me not be what bread be a number 1,200. No discarded jane. Me money madam so munya na maka kochino. Oh ha 3 days na me kwam kochino baby I was. I'm the police for no much discard. Yes, rewo. Also wa wo pa adwuma ye bra. My number is 0244. By 0244 033 okay 762. Okay. 0244 033 762. Okay. Joe, Nyankopon, onshraw. Na me shraw. Safreo. Na mama na me ira swati. Hey, then I say mama. Me first akonya so ada mere Philippa Nkroma adepa Mensah. Erade shraw. Erade enya okoma so ade ma. E na me maame. I win my atena. Mommy, erade shira. Dodo na fra wanti ama. Na me bo di na nkasa. Am obi ate. Mama, erade shira. Bra wa bre ni nyina enye kwa na enye kwa so da. Me bishop a osaye masse. Bishop JK Nkroma ene mama erade shira mo na enye obi akoma so ade. Erade shira mo na enye obi akoma so ade emamo. Therefore, aha, and a burn of my quine, did you media no? Yet the SC, and I shamable, ye, and it Joseph Mensah you by ye, and ne, a ye big and biggest surprise. Eh, was I me too mra, ever Tracy, it's me try maba, be dear a original Nayas back over. Maybe it's here. For your live or post-production coverage, we have a wide range of video equipment that can help you make your production a memorable one. From 4K cinema and DSLR cameras to the 4K drones, Blackmagic Live Production Suite, Slink Studio Wireless Production Suite, camera rigs, production lights, and many more. We have all you need for your productions. We also have fully trained and equipped technical men for your live event productions, just so you get the best equipment and the excellent service that you deserve. Call us now on 0302 220 715 or 054 505 9319. CJ Multimedia. We are the masters. Therefore, me mo akwaba e de mobile experiences in life sir. Na sani ade bia ye kana. Ye ni jo e di nkomo awi. Ekotie ni nsem awi. Nenne ye big and biggest surprise for you. So to me ode. So person who ni pakro ho. And then me akasa me ni agesa. Oh my goodness. I mean say, oh, I can't wait to see him. That's when I'm home. Who's the same I can answer me? Hey, if you are saying Anadwo, any papa nasem, and ne, on no bekasa, ama Joseph Mensah, or kasa with wisdom. Asha Hoya, young Hey, I'm broken hearted, yeah. Broken hearted, yeah, woman, strong. Oh, yeah, sure. Because the broken heart in by me, who wanted me whom by my engine part, okay. Oh, yeah, sure. Yeah, sure, pa. Yeah, Avram. Matthew. Only me, just say, oh, God, me pewasem, me do. Oh, my goodness. That's it. When you okasanyansem, okasan say, yes, and your wisdom, and they can say, although you. Bibi aboko ede jamiase odo yakoshe Joseph Mensah amane hunsem te say o hawa wakom amane medofo ensem aju be kan ye nyina no so ye rere ma ye do musuko no and I'm saying no ensem we die Avram Ben Moshe ya ene betimi aboye patro boye wate yo we dey aminchia mahwefo ni nyina ne ndom wasese ba bia omunya adaje ehwe program no mayo enye easy say obi abrabo no abo na obabet na fidie so na ordinary life experience na warrior
adwumasem sabe bi okra na nim gwase okomu na ode abeye futuo wo na wotifie no tie na femu aba na ema obi adwen ye ne se awiase no a perfect place to be ha no it is a school ye ahwease ene wo sorry nti tie obi story a na ya femu futuo ebi obo ne moden no na ya fa bebi a ankoyi enso no na ya correct ye ha nti dedi kan emenije ema ye bra no se stella ojina ne nan so despite ne mo komu but there ye awrako 7 say o wa solimu na wo de anwom beba na wo awo nkrofo e pese etena anwom ne so o hwe de no kafa anadwo Bogya kai bombom no o se me kura waka se onya challenges no na ma adwen ye me se spiritual attack na abeyifo mom sa abeyifo kura ha no ono ane nkrofo asole owom ena na ye bra na ebian ka asole ne so mu a anka ye one of the biggest ya na abeyifo no enyo wana adwembone ene fa ni beye adwembone wo timu a wo ye beyifo na we ni brade ya ade ba kwa ben se Christianity ankasa emuna ankasa wodo nim odo ni ennimu kwa se me hu se mo postu sikeni bi a mansion Zion a postu na me hu se Christopher ne type I tap into his blessing. I tap in. Let me say you are a thief. Why should you tap into somebody's blessing? Tell God to give me my blessing. They make out to say tapping into somebody's blessing is a nibre. But I saw for now coffee when you have first so for because training the members say when I'm now say car why I receive it. Me my brother me can receive it. Where are we? So nti idea be the ma nipa bia say obi a pese wo yet say Nayas. Obi a person it say Avram. Obi a person it say Akode. And it won't be possible. For her and gender and as impress of person it say me. You won't survive. You won't survive. You won't survive. Don't do na kura papa ye ni he. But enye hwe na wuni no. Dia wa survive no or try obewu. Aha. Yes, into wo won so hwe ye wo won so hwe. Wo ye die ye wo ye die. O so obi a fight for ne de. Na ye bra na e me de. Say when give it up na still our course wa ya bra kasa wotum say yawde bi wonimu yawde bi wonimu besra nsole akese no asole ne so mo nsole ba de enwomba or the movie ba na mo nyina mo kasa mbe push na okonanim but we na nanti ntwitwa anya me na akoye wei na asole mpanyifo na asofo ni bi ni ade ente besra na sorry be am call the same thing me produce movie 2017 and Jene Bonne me ana me produce na sorry be brebo am na baby am call sorry am bo for me yi title omo intimi amoa me e ho na me ja sorry cheche we say when you give to the church must give you something in return support omo support na there you don't have a place there so I want e besre after there to so biom here me ni je say o kan say or sign I invest in different business bakery was started which is very very good before no obi also bobo no nko an obebo onye onsuya mason onsuya carpentry and now for people with all due respect football no omo ntumi do the highest level me ka de omo name nda obi so ebi kresuya drive and okra by now obetumi twi dropping ana yangu ana boat yibi na nko de didi wensu adwuma bi a se mesere mbabu no ye mfe futu free ye nua ne de anim se omu nim ska wo bakery any catering any like import ne export ne sa de na farming mpo tesi a catfish any tilapia ba mbabu no ti wo onye yem dodo na ye ideas but ye bia na sika ne ni ho nti there are people who will give you the idea but maybe they will not even implement it nti mebo ye nua na ba so wo sa kwan so a aboa na ekọ nanim e na o ka bibi fa omo mbeji brodo ni bia no mo de dwetire no ene mfaso ne dwane me say krowwe hwe ubekum deep no enwuma bebere wo enya aban na gu no workers no civil servant ye wo security ni security ni driver ba akwa ye plan e no mu wiawia iron rods wa adwuma na me wa adwuma bi mema omoche security guy baako na MTN tower yi no say mo we tank akese a omo de dizegum anadwo no akofa ayi gallon kakraka yi omo ba twisa
enye adwuma sa wa wobekɔ mu deep no na aketu ya enye nti on te se antoto ne yi a na de ne ba be sei ba no pa me che wadwuma ni ho aban entumi mbiebi na individual so asam ne ni fifire sika nkɔde bɛkɔ vacation sika nkɔde bɛgi ne no na wo bi adwuma sa wo so benya bi na fedidi na wo so wobɔ sa akro no ya em sɛ enye nti mesere bebunu no sɛ yensure nukredi ewa adwumam abrochefo bebre frem sa Avram enye se empese be bie adwuma wo ye bie bi no mu egu no ye bie no mu egu no ye bie no mu egu no ye bi okoba no mu egu na sa ton mu ne ma nyina na o kana worrisome about one na yere issue any nkra no because uhwemu a ase one na yere ni ntemu njo kwesa me say nkola ne ye ha wo most at times udi enkoda nchi ahwe obewu eja nkra no sometimes your peace of mind is at stake. Yeah, woman mu jaya warrior, dane na fofo. Me me ex-wife, ene me baby mama say me wono. Say ye kasa wo phone so. Na wo bi anka nche say me ne omu jaya. You won't believe. Won jin dida. Me from bi a, o ma yan wo ye ba na chi. Na I say agro sana me sere o mo ne di agro because it depend kwan a ye for so e break it up. Ye e man bi o a, they still keep the pain. E wo mu me man bi so wo ade bi oba na na word bi oba na yusu ma no no de ahye ne mu a eno na duru ba bi a wo de be che oba no because ye wo man bi ye ne omu break it up ye ne omu ni contract bi because akoda bi ye nim but once there are children involved aji akora na fi wi ase nti say unity create to me ba ebo ankoda no ye obi ho otumi hijack nkoda no me ma papa na nsi ho e na me nkohwe nkoda no chese sika pe no wonsene wo no start politu nkoda no against the papa wo papa nyo cha koda bia benyine no ti dey celebrate Mother's Day and Father's Day no because a programming koda sabi anya man nyina me baby mama ba ko na ne ba no wo me maame ho almost 2 years na maame ne nkɔ ho enye se ditim na eden na ahokyere nti ontumi nkɔ ebi o me na me send ni sika na me say onje na fe kɔhwɛ wo ba no na akoda ne nye ne je ebi a me kɔ a no waka da me mama de we from me nko se da bi mama pe wasem wate mama pe wasem na edwuma sem ti why na ma bia mama bo no kwan wa mama odo pa ti me mayama akoda ne hu ne maame na ni age e bi enti na me ko insight oba wa anyima akoda na ma se ti ane maame ti be sre abatan no mo yesa no mu njai e mema no mo yesa no mu njai enya ware bia na ekwa wieye aha even friendship and afofo akora no you obi ona mo ye classmate after school Muni connection bi abiem ebu ka no your classmates no one na nye free krada sana life tie nti obi owa they will come for a while they will leave you will be owa omo no be kwa kodu ekire no mo gya okwan ene omo so omo no be kwa akosi ewieye nti problem bi enim sa wore jai baba but ye wo mo mu jai a omo wonte ase se ye jai ba yenye ebi ko tumi ye nji aware me ntwem pa awale bebregu ene ene kra ba to ende awale bebregu na omadane girlfriend boyfriend na we auntie yesra mo anche hono na mesre se ye mfa nye futu sem ye bra na kra kanu se yawde bi wo mu no peso be ko too deep wo ko deep wa sabe programming oba na be hwe na busia fo be hwe na akoye se e na mamembo aba so said you handle program no o ye program no such a way say enye se wo kwotwetwa nkofo obi o kase ti aware ne boye mu nsem so oba na obu pa let me aye pa ama na bro mini I know what you can do but on say sabe also dream mental health na anu ya akura me so mi ko obi minim se ne etie o bisa question on be ya mo akoka nsem bi ma na afi e kira nko na chese abese relationship na break na obi ate ne baby no na wasan ko kenya otan ne biom anti tie program we no Avram say me best start utu me fo ye nye no say as a controversial interview call me interview baby me kan say bi fa sofo bi ho na ye me ne sofo no ye personal nkomo e na me kan e ba abonten abone bi anim but me respect privacy na me show ankomo nkate e ba na no kwa no wakate bi dikan because se sofo no wansem dikan a e na ye be hwe video no which is wrong ti Joe ne ma okom ni nyina no ususu se enka e de na esenko ye from the ex-wife for no colano any say awari ni nyina sometimes they enkoda na wawo mba wi ase na ya je omo efiri wonsem oba bi owa e na me pese obi behwe me ma me do mo koma me maame no no oba no decide
sabe be man na diska beba open ye kwa na nka oba open wo free do e oba na tete nkoda ye nje nkoda mfa nkoma nanano wo stadium mo tro mo nanano mo nche mo ta sai ko nanano kro nkoda ba tan na betua hwe bomba awon jai de enye o emwa nkoda no tro be ka say so for ba akode no oye so lucky say akoda anim wo be ja na mu ni ba because nkoda ni be to take advantage of me kwasra me papa onko duru ne papa ho ye koye maame onko duru na mo mana bedane abaye nkoda bone timi say wo mu a na makọ maame ne nko oni say ye ma no omu ni apart from penyine no ne na chire ba enka ni say ye jayo ye wo me kwa me senis ka maame wo fufuo na makọ ne di agro me ba me kwa na makọtọ nsa wo pe na ya trans ne ye ni age ewia no wakọja me kwa na mekọ me dro we dro fie obekọ yie papa me kọ yie o me pentoma kan se ne ma bibi asande ma me asabi o ba me ne kuta nkwada de no bisa Minyiska kwa meto asase cha na ayede. Na ayede. Wow, ti yam forget it, we move on, we grow. We grow. Unu say say ya, many oba bi wo ha, me ex-wife le to defo. Wow. Yes, many oba wo ha, me ex-wife le friend say, "Hey, when you kunu papa, ye di na tena ne ho, when you kunu, e ma sem pe ne wo na ni so. Me problem nyina ye, e ma sem no. Ti ma fa Paul, o say Paul. Obi so on ma mema na mwanka sa mo kan ho be na bi won mo ne oba aja ya on pese obi hu ne kan ko on pese ne kan ko be ne fe asa na jealousy e bi so ben bi say obi ni wu jai pe na o expect say woni ngu ase na yan ka say oni mi jai na wa say David u je sa adwo bo ni David ye nya ne sa oni obi jai ya wish ne well na san hira no kwa be ba wo so universe and sanity enye wona be punish nature has a way of teaching people lessons o de ba ya me ye din o be de ba kira o sa ye won ma ne be mu jaye o mo kofa meme bi ene ye wo ho anu ma frɛ sɛ minimum ka metena sa me so be jaye ma ne dia minimum ka me ne o mo tena until life is a lesson baby abamubuo beba even ya ma me no mo wo ye mpeduru baby e ma me mo dane o mo chi ma ye still ya fight e ma ye kwani mu abrabom nti enya fe ne be ka obi ya wade e be ka kire obi an se oti obi life story fa mu afutuo sebe si ade e koso ye e bia me broken heart ya woti ye wo ye be ma lesson be na abefa ma weni nda ho wo ye oba so a ma weni nda ho oba bomode na ye bibi ma ho na be ma be ye bibi ama ma ochina wanfa nkwata TV so se ono share sema social media o be sen de majeme se lady bi na otokosia ni mekuna don se opa ya kosia ni mekuna bra bi fa no na bra yi ko artificial teeth ma no bra no to ne ma rent ma sister be nyesi ne ho be fe kakra obu bra yi kwasia na bra ne fe busuafo se ye mpele bi o meje mani ama sister fa fridge age wo fridge so enya boga nti okofa boga no fa ekola keje wo noma o de ma ne wi ha na bra ne se ensan akadien me fa o kawa ma o se meje mese o se oboa ese me fa ma no se fa me se ma ne busuafo se adwoa yi sinema no o se so ojo ti ajo o se wa ajo ti afi kasa o je o se me meje mese oh my goodness. It's Mr. And some of your Kenya, me pesa utsu jofo. Efo a emodu. Na ebe shenin kran na ebe boa no. Na wa forgetting him. Na futu kakra mama brajo no. Nsemo kan ni na mafamu. Me so mafamu futu na bebo bra. Kakra me ka che de say Oma ya ubi a woni mu e wo the previous marriage no o menko where the be a buy e fi oba ne say won say bi wo kwa e koyi akasakasa no na ebia oba busuafo be ma busuafo na dan tokwa na anu aye den sesa ko bedum gya no no mu soja e de gum ti ya udi bi o ma ne nko enkora de nti na onfuko so na said o kan no oye na said as eja onye ma ne mbro so onhwa nkoda ne kurama embro oba na dwen ne nti ase so ne koye say wenya yire fufu nti no onfi ne nkora me boss bi sikani pa o ne baba akope be kire properties awaya sebe manoda fo otofo mu nne eja fade ye be kwa agogo nje ne baba akope o oba na ji abofra no ma papa no kwa friend maame e be se me toka ma toka kire nkrofo me toka ma me ba no na me pe driver no fa akoda ne ko school o se lie mo si akoda no so won ti wo yes akoda na wo bo na bro o kire bi akoda be nya 2025 wo maame no be blame won take time akoda no onyini na ne papa ni ho na japade ni kodi nkrofo nsem a ena man koda bi twe sekan e wo maame so se maame wa ha me tie pama na chew esramo oni be ma wo problem a abofra ntwitwa so mo hwe ne ba so on ti mesra youth no mo bien give you up wo tie obi story a
no wa pick motivation what they call when you abrabo pa Nyankopon show ye da sepa se to nsafrewa pacho obaye wadaro ma social media handles ne telephone number the Facebook Chronicles of Avram Ben Moshe CSF Chronicles of Avram Ben Moshe CSF YouTube Avram Ben Moshe CSF TikTok Common Sense Family epa mo chawo me number no ofra ubenya me head because sabe e deep an kakra de hwe nkoda no nti enye de bia na betunya peke call betunya ye voice audio WhatsApp na ate wo question bia na pese wo kan bia bia wo afutu bi kura mamia betum de afa so number no ye 0244 856241 0244 856241 ade ba ko say number we the whole world men kwa na me use wo friend will be far pine kromfo Yadamasi. Yadamasi. I'm ready with my quiet. It is Avram say it to Safrewa Ubaya. So, person production be if I come with someone dear. CJ Multimedia inside because they are the masters, only masters, or more when you know much. Maybe anyhow, if I show and don't see, but more than enough for one number 0545 059319 0545 059319 yeah number no esan etwago ewo screen name CJ Multimedia ewo La Paz Abrante Sports Ashanti Home Touch wa ena CJ Multimedia ewo afi se ba egudi a egugu Mensah egugu mehu ya the boy fashion jewelries say medofo upe bi aton ana say gudi e original na watch papa bi a wo de senior man nsuo koma enye hwe enraste eyo mo hope the boy fashion jewelries omo Accra Rolling Circle ne chi hono mo na the boy fashion jewelries ewo medofo afi se ba makeup dia possible makeup or say BBI possible it won't mean in film it's a possible makeup PCS star Bapa Christie Efia Schwarzenegger just say celebrities akese ministers mano MPs mano when yati nyina possible makeup eno omkoho ekotwi omanim omkwaji omurabaye nti mesro ba bibia wo bia so person so sua makeup 1 week 2 weeks 5 days ikro benya bre e at show possible makeup ewo Abekan Junction hono mo sa na ne number so twegu ewo screen no anim eri ehemi cute cat parlor say upenwa e bounce na ebe ma wawura ba ye sipi amedofo hi ube sleep papa bi dia cute cat parlor omodin ase obehwehwe location ewo Abekan Junction wa wo numbers na echegu ewo screen no anim no medofo atare ehemi diverse trend say baby bia okobia occasion bia omodin na hwehwe omo Christian Village onsa nifa hwa otra me come kakra bia onsa nifa hwa na diverse trend ewo wo numbers na echegu ewo screen anim no medofo say ba furniture dia kind of antique furniture omodin wardrobe nkunwa papa pebi dressing mirror papa bi shoe rack papa bi just say me say abodam eniyama ni nyina abobodam yenti aye kasa na efe broso medofo ni sika ho ayedin wo ti sika atọ ade a medofo ko baby a enraste embubu empapai kind of antique furniture wo location e La Paz Abrante Sport building ni mo a in a kind of antique furniture ewo one numbers na echegu ewo screen ani mo afi Pardon Foods hey what can I say me review on Pardon Foods banu kokontseni nkaten kwan ana kokontseni chese reren kwan papa media Pardon Foods omutuo tuo zafi jollof nie fried rice nie plain rice nie edofo chese ena adwuma sam ni ade ntinye nyina na etimi ejebre nyabre aduane etisa wo pe chese restaurant papa aye nnuane ama wo de ahye fridge na wo ne wabusua madi I enjoy enye aduane a yasesa spices agumu de bi we aduane a ye di natural spices chese rentia pepper no ne akekeduro no ne ginger no ne garlic no ayo natural Pardon Foods ba ko pe mo de na contact wo omo kwashima inside ho na Pardon Foods so mo ewo one numbers na esan etwegu ewo screen anim no jumadi ayedi person so yasen now boy ya the boy dwuma ho de room wa your numbers na echegu ewo screen no anim no medofo
San Fernando, what is 0244506706. Yakupon shra obi bia na oje bre na onya bre na ohwe experiences in life. Na me kai wo se kwasi ade nwumre bia 7 pepepepepepe. Ne de ahhehye so 8 ne de egu. Kwanya branch a ya wada 3 to 4. Na e de ehhehye so ho. Kwanya branch ni nyina na yes one TV e wo YouTube subscribe share na ja comment like mami wate. Yakupon shra. Na me ya doma dasane e besen ehhia. I'm so happy watching my mesmerized body guys. 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 I'm so happy I can. This program is proudly sponsored by CJ Mountain Media. We are the masters.